advance naman since this morning. Thank you. Sa hampang sangkabuhi, wala sing pwede. Pero kung maghampang ka po kay Miss V, ang pwede siya ang makaon mami. Mayong hapon sa inyo nga tanan, inimbitahan ko ang gusto maghampang subong nga hapon at tulang diri sa tubang sangay bang pambayan kay masinadya kita. Today is my 6th year anniversary as a content creator, a vlogger here in Iloilo City. I am Miss V, your average interviewer about art, brand, and culture in the city of love. Let's say, join me! Curly What? From the ocean, shining in the sun, covering the shore. No. Time up! Once again, I am inviting everyone to join us this afternoon. Diri sa second floor. We are looking for 6 lucky players to celebrate with us on my 6th anniversary. In Hambal na Kadina, and the prizes, yes, we have our limited merch, and also we will be giving cash prizes as high as 1,000 pesos. Princess Angel Pam, Julian Tito Mayo. AJ Jan Mata. Subong ka lang mga tagita sa katong limited na ski. Alright. Okay, congratulations, and you can enjoy your mommy on the side. Thank you so much. Congratulations. So we have our mom. Subscribe. Yes, thank you so much. Enjoy this sweet sa baba. Congratulations. Pwede man ka mo ka-enjoy sang mami dito sa kilid. Alright. Sa hampang sangkabuhi, wala sing pirdi. Pero kung maghampang ka o kay Miss B, ang pirdi, siya ang makaon mami! Opo, yun na lang siya. Kami game show. Nice! Yes! Yes! Yummy! Hi! Kamusta nga to niya, mami? Uishi! Sweet, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Research naman. Sa diin, proud anong tawag niyo sa school niyo, sa inyo? IDC or Iloilo Doctors College. And shout out sa mga IDCers! Your sweetie is here! Yeah! Grabe!
Marikina sa aton hamba? Intuition, kag body movement sa kung diin sila matuon sa ilang kamot. Ayun, there's intuition and body movement. What is your plan mag-college ka? Planning to take IT or pursuing computer engineering sa college, hopefully. Wow, computer engineering. Amo na gid no kanami diri sa Aibang Tambayan kay damo kag diri nga friends nga into IT kag computer engineering. I know there are a lot of events here at Merrimart Center Iloilo na naga-cater sa mga mahilig sa computer, e-games, no? Kag syempre sa ato yung mga content creators nga mahilig sa social media and content creation. There you go, sweet. Ano makita mo sa imo kilid? Envelopes. Envelopes. And you have numbers from 1 to 6. 1 to 6. Kabalo ka, ang isa na da ka numero. Pwede ka da maging grand winner. 6,000 pesos sa gastuson naton diri sa may Merrimart. Yes! Bakal kita grocery para kay mama kag papa. Wow! Bakal kita da sang nanami no nga bayo sa Idalo. Pwede. Fast track kita sa December or gusto mo mahambang kita sang aton nga giant dice. Ara dira nga 500 pesos. Pwede ka man kadaog sang limited merchant fee ara na sa imo ang baso dungaan pa na sang payo. Ayos. Once mabuksan nato nga envelope is challenge snatcher. Mangita kita sang isa pangit ka player. Okay lang na nga may makuha sa imong prize. Of course. Of course, I think IDC, yes, no? Amo na ibla nga, we accept challenges and at the same time defeat. Yes po! So, ultimately, pwede ka pagkakataog sang 1,000! Wow! So, after that is sweet. Will you take the challenge to jump sa aton grand day on December 6, 2025? Or will you roll the dice this afternoon? I'm gonna roll the dice this afternoon. Alright! Let's go! Three! Throw the die! Oh! We have the QR! Kabalo ka kung anong meaning sa QR. Yes, tama! Follow and subscribe to my YouTube channel! Sa mga wala kakilala sa akin, I am Miss P from Ruby Inspired Ilonggo Vlogger YouTube channel and Facebook page. Tagsubong kay nakuha mo ang QR. I will be giving you our limited merch, ayos man? Yes! And since subongin nga adlaw ang akong anniversary, pag happy birthday man sa ako na magulang! Happy birthday! Pag since birthday niya, ihatag ko ang 1,000 pesos! Ayos, Gen? Ayos! Pero since QR ang hambal sa aton ng mga katambay dire, kinanglan mo mag-follow kag Subscribe. mag-subscribe. Subscribe si Sweet Look! Excited ka na i-claim ang imong 1,000 pesos! Of course. Pero ang challenge gani kay 6th anniversary dapat may makonvince kita nga anong katawo nga mag-subscribe kag mag-follow. Game na game. Pero sa dalon kita mangita. Yes, sir. Yes, sir! Alright! Let's go sa Indalon! Ayun, ang supporter! Okay. Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. Grabe, mag-sales talk si Sweetie. Sweet na sweet. Sweeting tagumpay ni Sweet. Ma'am Lizelle, thank you so much. And you got stickers. Shout out Sir Ryan, Techno Hub, and Gadgets. Look for Ma'am. Alright. Diri kita sa center of Merrimart Mall. Hopefully, damo na din may mga nag-ako. No. You just have to, I'm so sorry, nagano siya ng It's okay. Kaya ni. We can push through. Oh, yes. If you scan this QR code right now, you'll be directed to Ruby Inspired Ilonggo Vlogger nga YouTube channel. Ma'am Lenny, ang guwapa this afternoon. Ali ato mga RTW diri sa may Merrimart. Grabe sang makaduwa na. Verified? Verified. Yes, Ma'am Len, thank you so much. You got here our stickers. Thank you po. Diri doon ta sa other side of the Merrimart Mall, the new extension. Other side of the mall, no damo pagkikita diri mga RTWs.
for the support. Here's a sticker for you. Salamat. Si puta na na ma'am para tapos na kita. Go ahead, sweetie. Ara si ma'am, kapalapit gito. Si Ma'am Giselle diri sa other side of Mary Mart. Grabe, ganyan si sweetie yan. Ma'am Justin, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Moving forward sa ating expedition. I love that. It's an expedition. Excuse me. Thank you. Ah, thank you. Marami matyagan sa mga panagtag flyer. That now I know how they feel. Bago ko smooth na sila dahil. Ito ko dami ka pamangkot. May cellphone ka suba na pwede mas cancel. Ay, so sorry. Thank you. So, ma'am, huwag na mabother ka, ma'am. Okay, so, if you scan this QR code, you will be directed sa YouTube page ni Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. And all we need is to show a little support lang. Subscribe lang to it. It takes a few seconds. Okay lang mga video. Yay! We have Ma'am Casey to finish up our 6 challenge for this afternoon. Yeah! Maklaim na ni Sweetie ang iyang prize this afternoon. Makakaon kita sa Mami from Shari Cafe. Amo lang yung tawag nato nga diskarte, no? Nakabukas na yung cellphone ni Sweetie. Para dasig kita. Yes po, ma'am. Ayun, nag-subscribe si Ma'am Kiss. Kang Facebook pagid, ma'am. Yay, ma'am! Congratulations! Thank you so much! Congratulations, Sweetie! Basta ka na ito sa papa! Let's go! Of course, salamat sa Mary Mart Center Iloilo to all the merchants sa Dalom, kag aton mall goers na nag-participate sa aton challenge. Ang anong kabilog na special guest naton nga nag-arugari sila sa aton. Subscribe and follow the Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. Yes, thank you so much. Of course, sa aton ding mga barkada sa Aibang Tambayan, salamat sa paghulat sa amon. And of course, to Adamantium Rehearsal Studio para sa aton nga Cristo Sugono sa stage kag sa mic kag sa music. So, una ko ning hatag ang aton limited merch na tayo. Yes, it's automatic. Congratulations, sweetie. Here's your mom. And on our pink bill. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sila na na. 500? Ang galing sa math. Dagdagan natin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pieces. How much is that? 1,000 pesos! Yes, 1,000 pesos. Nagtamambang sila, mag-ibig-ibig sila sa Dalong, kagmat, kaya mag-follow tayo sa Ruby Inspired Ilonggo Vlogger today. Nakatilaw ka na sa mami sa Shouty Cafe? Yes, of course. Manamit yun siya sobra. Kag pwede ko siya sa Tigululan. Grabe. Ayun, namit kag pwede gid sa Tigululan. Ako sa experience naton kanina, sweetie. Oh, very sad dyan. And though it's a chance to socialize with other people as well. Sadya man kag kagina nabatian ko kay Sweetie Abaya. Now I know ano ang feeling sa salesperson nga nagahatag flyers, no. I have been a salesperson, first job ko na gahatag man ako flyers. Makakadismaya nga, ay, layo pa lang ko, pakadto pa lang ko nga nagasimangot sila. Pero you have to wear that smile and optimism na kaya ko ni. Congratulations, sweetie! Once again, this is Miss B, your ambush interviewer about art, brand, and culture in the City of Love. Together with Sweetie, our winner for Pahampang 2.0
sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimti. Ruby Inspired!